Bizde şekillenenler balalar bələkəy yaştan 2006'dan başlap juniorlara xatlik, 2002 yılı xatlik. Biz şekillenemiz indi bu tır sportu bilen 2012 yıldan birli. Erkektingine уже bizning rezultatlar var. Kızlar tergeç pirde degende bu bulup çıktı niçik biz jayga kanikuldansın kilgeç bizning junior elkalmaylar ettiğinde kızlar ki bek интересуется boks bilen deyip. Şular avşalar yüzler kilip kayıtçanlarga sırauda birgeç. Алар айтты biz kız bulsak da etiyeni de karşı bulsa da bizge bu sport vidi bek kızık. Biz bu hünerni şundan da bir küç bire turgan dibinde eğitim dibinde bire turgan hüner buldu bu. Biz onu sona kadar sayladık. Bu hüner motor tügel dip etalmayız. O şundan da bir buluşa koy bir vakitlarda ağır vakitlarda bizning turmuşumuzda şunday eteler bitinde stresini stresini çıkarу için dip biz mine kilebіз bu spor zalga. Yigitlerning fikri necha? Yigitlar qo'shib bitmadimi? Yo'q, endi qo'shib bitmadi. Birinchi tapkir aytgach, sirg'ilar narsa bilan shug'ullanasin, biz aytamiz boks bilan. Bizga qarab qo'yalar, с осторожностью к нам относятся. Но потом понимают, что бокс, он не значит, что девушки очень открытые, развязные и могут позволить себе ударить без причины, а просто постоять за собой и следят за своими поступками и манерами, чтобы не обидеть ее. Birinchi vaqtda bek og'ir yer. Biz bir-birimizga suv olmaydik. Bir nechikda o'zimizning o'zi osha переступать не могли. Но anari vaqt o'zgach biz endi привыкли, o'zimizni это bizning partnyor bo'la endi biz o'zimizni yaxshiroq aytamiz. Shulay aytdik. Ham anday вопросlar уже не возникают. Men aytam bu eng travma apasi sport turlarining birisi. Алар айтайым, айтам мында гематома, burun suv, boshqa tiyu mында bu harchaq шул әйбер була инде. Шуңа карамастан да бездә әйтәләр, бокс это не женский вид спорта, бокс это для девушек только избранных. Һәр кыз бала бу спорт түренә килә алмый, чөнки бу спорт түре бик авыр. Максат куярга монда бик җиңел түгел, олимпийский вид спорты булганга күрә.